یا برگه علیکم سلام. چی خیلی شیده پیوستی ابون اولی هم چسبیده سه. انا چیکت کروچی خیلی که میدونین همه تونی چیزا میدونین. انا روز شش نفره. سلام علیکم دودار بابو جون میگه لایک یکما. علیکم سلام گرم نیست زنده باشین. خدا نگهبانت. انا خلاص که اوزی خیلی میدونین در ترکیه ایم. امیره خیلی که برای که مثال مردم در کمتر اینترس نشود. یگان روز ما یگان کسا بگیرم قطیم ببرم همی شهری که ما قرار دارم. مرا نوار میکنه. ما میرم با جایی مثال نفهمه که سیمون که داریم. ما میگم که اکا ما ره در موندگیم. ما مثال مهاجرم در ره موندگیم. ما در اینه قلی رابطه 100 لیره بته مثال 100 لیرش 30 سومانی تاجیکی میشود. مثال ما در 100 لیره بته که ما در راه موندگیم. خلاص گیشنه موندگیم. یگان جای تستیور میرم میگه ما یک هفته کراچی 2 روز چیدی چی نخوردم. مرا یگان سنبت یا که یگان چی بته بخرم کراچی. امی چیز ما تفتیش کنیم که ببینه مردم اینجا چی خیلیه. مثال میگم ای تاجیکستانم خیلی نمیگیم شهر نیست ای تاجیکستانم. پروسا مهاجرم ما در امو ما چشی داره التماس. مسئله شمالی تینجای کو اکا کراچی امی چیز اکسپریمنت میگن امی خیلی بگذارونیم که امی مردمی امی جا را یه بار بفهمیم. بعد با یگان روز دیگه یگان برنامه دیگه تشکیل میکنیم. مثال نفرایی که قدیره در رفته سن سلام علیک میکنیم میگیم شما تاجیکستان گفتنی کشور را میشناسین یا که نه. مثالی برای مردم مهاجر این خیلی یگان ویدیو نیست که بگیم که ویدیو بهوده باشه. پروسته برای مردم تاجیک خدمون ویدیو خوبه. مهاجر وقتی ای کار میه افگوره هم ویدیو را تماشا میکنه با خیلی وقتش خوش میشوه انشالله. سازی خوبی بابو جان کروچ خیلی خدا را شکر غریب زنده باشی. شما سازی خوبین خوب بهترین میشوه پیشوری تنها خواهند گرم زنده باشی. خدا خوبه نکی نه انشاءالله چی با گفت میشوه. پروست امی خیلی نوار میکنیم با جای پینهانی گفتی گپا با جای کامرا میکنیم که نفهمه. میریم امی را اگذروه سلام علیکم میگیم. انا خلاص اکا جون ما در ام خیلی وضعیتیم. ما مهاجریم در بارم یگان سم ندارم. نه 2 روز چیدی چی خوردگی نیستیم. امکانیت چی باشه یگان لیرمون بته که یگان چی بخریم که مردم مثال خیلی الحمدلله یا مسلمان های رنگی خدمون میبینیم که همی مردم که یاردم میکنن همی خیلی دموده یا که نه. پروسته یا برای همی چیزا میخوام بکنیم که چی گب میشوه. گم زنده باشه پروسته یا بانه گم نیست که کامو ببین گم نیست زنده باشی. خداوند شما را نگهبان باشه. خلاص شما در همی چی فکر دارین همی در چی فکر دارین همی کارا بکنیم مثال بعد با یگان روز دیگه که وقت شود شاید هفته های دیگه پگه نما آدیخیم بگیم روز استراحت های. سلام داداش جان من سعادتم. علیکم سلام اپای سعادت زنده باشی. سوزی اپا خوبی. خلاص که بریم همی خیلی نوارو کنیم. همی اکران تلفن در نبته 2 بار این همی خیلی اکران تلفن در 2 بار بزه لایک همو یا بار لایک بزنیم 2 بار تیز بزه اکران را. اکران در نبته 2 بار بزه 2 بار. این اکادمی زد. این همی خیلی که این همی اکران در 2 بار بزه 2 بار. سلام علیکم بابا جان. همیشه با پیش
Сахватиҷи. Алейкум салом. Гап нест, зинда бошӣ. Салом алейкум. Лев просто. Алейкум салом, алейкум салом. Агар гап нарасата иншолло ягон проблема намешава. Ба хусти Аллоҳ ягон проблема. Мо як вақт пранк мекардем. او دفعه که ترکیه آمدم 10 سال همینجا بودم قطعی دودارم پرانک میکنم یک کامera خریده بودم تو بکن خدا آدم دا کیم که جای نمورا نمته پیش میکنه دودارم درنی پارک دا کیم که جو دمه استود ایما خیلی دور بود ایمو جا نمتری کامera را یا نمود پیش میکرد بانو میخدا بود توزه نشون میدود که یک کانال داشتیم اما هم بابو جان میدیا بود بعد نمیدونم ویدیوی یوتیوب هر ویدیو را پارت افتم کانال امی یوتیوب بودالید که درستی گپ لیکن دا подписчик کم بود نمیدونم شاید 400 نفر подписчик بود با یک کانال دیگه داشتم اوش دا توجیکا و ترکا ارالش بودن کروچی انا خلاصی گپ همی که انا پرانک میکردیم میرفتیم با زبان تاجیکی قطعی ترکا گپ میزدیم میگه تو چی گفتی است میگه من نمیفهم تو چی گفتی است میگه چیکار کردین اپا خودتون اولی هم لیچینی نکردین خدا شفاد بتا چی کده پیوستی بونو ما میدونی به خدا قسم میگم ما او دفعه که ترکیه ده بودم 3 سال پیش همی ترکیه ده بودم من نوروی خطا تماشا میکنم خطا نکنم 3000 چند подписчик داشتن در بین همی 3 سال نه 2000 подписчик جمع شده من نمیدونم چی ده خیلی اکتیوی کانالتم کمتر چیه ویدیو просмотри کم میگیرن که یک تش 11000 همونی که گفتی сообщество بزه 11000 در رفته ماشاءالله هوش سوز نه که چی به خیلی به خدا ما حیرانم همین کانال تا یک بار چی نکردی یگان آدم میفهمیدگی ده کو امرو ببینه درن این استروی که یگان چشنا توغری که گیه کانال افیسیال نیهوی که کیوی که گیه همی کانال اما افیسیال نیهوی که گیه همی کانال او نواری همو خوله 11000 گرفته گیه دیگه ویدیو تمام شما میبینیم به حد просмотри کم میگیره من همی 2020 کروچی ترکیه اومدم 2000 اگر خطا نکنم 21 بود کروچی ما ویدیوی خطا تماشا میکنم او چینه که ما او قبلوگری هم چی بونا میبودم نمیفهمیدم ما خطا تماشا کردم راستی میدیدم نوارات просмотри کم میگرفتک даже با نامی الله کامنت ها دمه نویسندم برادرها التماس همه اپر دستگیری کنین ویدیوش سوز چی شوه مقصد просмотр بگیره دستگیریش کنه подписчикош زیاد شوه می نوشتم یکی چی ده ویدیو ده بعد خود دیلگ میموندی و چون من نمیفهمیدم خیلی چیزا رو بعد دیلگش میموندی خیلی لایک میموندی اکوزی همش دیگه میفهمم همی یوتیوب گفتی گپو من میگم همی این استروی کش یگان چیش کشتگیه این ویدیو مرا این دیده که просмотрهای خوب میگیرن که در حالتی که یگان ویدیو را میپرتم افترس که میقپا udalید میکنم ویدیو را تو یک دو ویدیو را просмотрم 2000 3000 شاید 5000 میگیره دیگراش 10000 بالا میروند بعضیشون دیده که 700000 در هفتگی است از غریبان شهر مسکو علیکم سلام علیکم زنده باشین مردم غریب همین مردم غریبه که ما همه وقت پیش میریم مردم غریب نباشه ما هیچ وقت پیش نمیریم هم یک تا چکه دم استیم ما چند قرن ندادم شوخی بعد آخی همین این خیلی اپا که همین یوتیوب یک چیز دیگه که اگر یک ماه شاید یک ماه زیادتر اگر عموما خبرش نگیری ویدیو نپرتو هیچ نکه پول نی همین چی کانال در زمین میزنه نمیکنی دو در جون با خدا قسم اپا نتای اوچیرت نتای قطوره که
همش این از بون برادرم نویسو نمیدونم شاید اول خفه هم میشوه که میگه نواری مرا نپرتوف. ما کوشش میکنم دیگه یگان ذات یادم امی یک بار زیاد نپرتوم خیلی هم بگذار دو بار بسیار امی دو بار برای که مدام گپ میرسه التماس پجانی ما با خودم مردم بعد دیگه خیلی قبول میکنه دیگه خیلی میفهمه مثال پر یادم که اول یگان بار نوارش نکردم با یک پرانون زور پجان با خودم همیشه در کمتر چی میشم خیلی گفتی گپو هر چیزی دستمون بیایم میکنیم کوشش میکنیم نه که خیلی قدر آدم های مثال 18 دوران ما مخی کار دایم مثال اوزی بوین شو کار دا میرم سهر میام دیگه افگار خو میرای من مقصد های پای زندگی من اسپید نمیکنم این قودم ما اسپید نمیکنم اوزی یگون کس راست شبگون قبول نکردیستم راستی گپ برای که خیلی در سبون مونده میشوه ای همه در من تشکیلش کنای سلام ازبکستان علیکم سلام برادرای ازبکستان همه همی مردم ازبکستان علیکم سلام الله نگهبانتون باشه خب آسیا بانو سلام علیکم شما شد اوی نفر آسیا بانو نه این برادر میگه که شورت سایکو همراه بسیارتر پرتوین این شورت یک چیزایی که پر شورتسای زور مثال معنی دارن اما را پرتوفته هم گیرین کم کم او شورت ضرر نمیته یوتیوب تا نبرود استاتیسیک کانال همین چیشه میبرداره از زور ایده مشغول به مردم غریب همیشه در بری مردم نیوزلند هستن بزرگان ایمان یک نصیحت اوز این همی افیر اگه افیر ای سرچ کم ایده نمیشه کوشیده نه افیر کدام برای کدامی که میتونم مثال در افیر نمی خیلی قطمه میبرویه گب میزنم خیلی بود باید خیلی گرفتمش چسبیده گرفتمش وزی خودم تا خودم موندگه هیچ که کوشیده نمیتونم بعد من همی آدم دباوید کدر نمیتونم راستی گب من همی چیزاش یاد گرفتگی نیستم یا که نه ایجا در زکرپید میکنی اگه چیز می نویسونی نامی رو تفهر نداره در ایجا زکرپید که میمونی التماس امو اکران تا دو بار همی خیلی کو بزه همی اکران تا دو بار کوین همی خیلی بزه سلام علیکم سوزی اکا خوب علیکم سلام الحمدلله شما سوزین خوبین سوز شریفی در جون تایب آدم تو خوش بود نکنی دیگه آدم قبول نکوکی گب میفهمی میدونم آخی نگه که اپا یک چیزایی که مثال من لوبوی کسی را که نوار میکنم اساس بگیریم قایدوی مثال یک بار نوارش میکنی در نصیبش چند سومی که باشه اکشر نیست که مثال تو همون میگم در 40,000 سوم در کره تا 40,000 همون جمع شیدن اما هر روز یک تایی نوار کنم مثال همون یک بار نوار میکنی همون آدم ای برای خدا مثال نمیگی من نوارت میکنم در نصیبت 500 سومای 5,000 سومای 50,000 1 میلیون ای که همی در نصیب چندی که باشه مثال من یک بار نوار میکنم انا مثال خیلی بگذاری نه دو بار میبینی خیلی کمتر جمع شدگی وقت میبینی که وقت داری مثال بگیم ویدیوت کمتره خیلی برای خدا برگه اینا بگذار دو بار نوارش میکنی اوجه بسیار نوار میکنی پر تو پایشکی میگه که بیسکی خطی شرطنامه کدگی میگه سوما 50 با 50 میکنن که هر روز ویدیو همی را پرسوسه مردم ایمون تا قبول میکنن بازش برای همی خیلی پجانه که من این قدر آدم از یگان ذاتی هموار ما قبول نکردم گریه دوران زوران دوران میگم خیلی من مثال انسان من باید خوب برم ای کار میام یک کم ترچی شود انشالله فکرتونم میبینم از من ای ساعت 12 تا ساعت 8 ساعت بگیم کار دایم من دقیقه برای که شوق آدم خواب نرود خیلی چی میشه مزگیش برای همین انشالله که روز یک شنبه و دیخ
пага удихем ин 6 соат 12 мера 8 саҳар мебурам пага шав кор данестам ана тари ҳолатода метуни ягон навори дата бигзаронӣ оз мо даже ин аҳамият дода бошем навори кӯтоҳ якмиш мекунам хайриявӣ не ё ин ки ай ютуб ай дигаро видеора скачат мекунам через телеграм бодқатӣ мегирам каналам мепартом барои вақт надорам ки мо монтаж кунам ва бигирам партом хоб раҳмат акаҷон барои фаҳмондантон салом алейкум салом браҷон хуш омадӣ ҳамин кори холаро ба гардан гирифтан камтар мушкил шудааст акин нига ка апаҷон якумеш ки ҳеҷ кас должи нестай мисол ҳамин хел аст апаҷон дуюмеш ки чизеро мекунӣ ай барои аллоҳ мекунӣ осида амуро бугӯ ки ман намекунам далши навор уҷи чит гуфтаам наметуна и фикри шахсӣ хитай не ки ҳо як дурст як каса то охира корша кардан дар кор да ӯ ҳолате ки ма одама ваъда метам ки ма тада инаи қасум ҷамъ мекунам метам мисол ма тада 50 000 ҷамъ мекунам метам бояд ки ма том 50 000 шидана да пеш мардам ваъда додагиям ку чӣ хеле ки худорамати лангариро ваъда кардам ки ма то охира да бараш меистам то ами личениш бучидана хонашона ремонт мекунам ай қариб 3 моҳ гузашт не ки ма то наму лавзи гуфтагӣ ма накардам ма чӣ накардам барое ки да ваъда бояд бикунӣ ҳамун чиза не ки ман ягон таёра ма мисол намегӯ ма пеша ки мегӯмаш ки апа май ай барои аллоҳ як бор наворат мекунам мисол дар тақдири чанд суме ки боша аму ризқа аллоҳ метад ма ҳеҷ вақт намегӯм ваъдаш наметам ягон ташакки ма тада наиқа ҷамъ мекунам метам барое ки медонӣ насиби тақдирай ана дар ҳолате ки ма ваъдаш битам ки ма ина тада нами қасум ҷамъ мекунам метам ма ҳар рӯз ятаи навораш мекунам не ки ма ваъдашон дода наметонам ман канак шудам то ҳамин рӯза 17 000 обуначӣ ҷамъ шуд фақат шортс видео мепартоям беҳтарин ин бародар 17 000 подписчик уже шида 14 июл то ин рӯза ина 17 000 ки фақат видеои шортс фақат ай дигар шортсо мегирӣ дар каналат мепартоям ҳамин хел брат ассалому алейкум сози хубӣ иншоаллоҳ умар алейкум салом брат алҳамдулиллоҳ ҳама хуб айхтон пурсем ҳама хубай ин апаёс ябуно ин ҳамин хелкаро чи камкам чи парто хидодар акара мебини дило месӯзавахи не ман медонам ин ай апае ки ман навораш кардам ай раёни вахш карочи дар канали дуюмгӣ партофтум дуюмгӣ канали ма ами навк шудагиам аллакай қариб 400 та подписчик дора бигем 10 та кам 400 та подписчик ами ӯ қайнашида ки шудан ма хулос ки даму партофтум 50 000 дар байни як рӯз 50 000 просмотр гирифт не ки намедонам чанд сум ман напарсидам оли чанд сум ҷамъ шид аллоҳ медонад бовар мекунед ами дар 300 та подписчик уже 50 000 просмотр гирифт кадоми ай бахилиша ура жалоб зад видеора чӣ коре кард ки видео удален шуд вақте ягон кас жалоб мекунад ин жалоб ба ҳар кас намефаҳмад лично ман наметонам видеои ягон каса жалоб бизанам ура нафарое ки мекунанд ки сари кор доранд ба ҳамин ютуб мефаҳманд аммо бахило жалоб мезананд кадом бахили гирифта ҳамон видеора жалоб зада ютуб удалитш кард карочи 50 000 просмотр буд гирифт ютуб удалитш кард барое ки жалоб кард кадом бахили салом алейкум дар куҷо кор мекунӣ алейкум салом брат дар турсияем ку туркияда кор кестам хоб ҳами хел бираҷон шукри худо ҷамшидист раҳмат ва маълуме худо бошад ки дар баъди мо ҳастанд ки хелае ки
میگه که همین مثال ما در نوارم همه وقت میگم برادرای خیر خواه کمک کنین. انا بعضی ها می نویسن ای موجیرو چون دانای تری حالتن ای موجیرو نمی چکو کن. آخه ما هم موجیریم، ما هم حالت منا میدونیم. مثال بگیریم، ما در یگون نوارم برای چی نمیگم برادرای مهاجر، ما خیرخواه میگم. خیرخواه کشید او فرق نداره او در تاجیکستان ای او در خونه شه او در کجای آدمی که خیر میکنه. این خیلی بگیریم ها ما میدونم داشتی 80-90% که همین آدمایی که سوم خیر میکنن در مهاجرتن، نه که نفرایی که مثال بگیریم این همین نفری که خودت این تماشا داری اگر در مهاجرتی و خودت به سوم نیاز داری عذاب دهی تو میتونی یک کسی یاردن بکنی، کنش نمیتونی. آدمایی همون مهاجر خیر میکنه که خیر هو همه کارش قینه عذابه، نه که خیره برای خدا میکنه. هیچ کایو را مثال ما مجبور نمیکنه. مثال ما این مثال بگیرم هم نفر از مرا تماشا داری ما یگون برشیده ما ترا مجبورت که باشم که بگین ای فلان نیازمند خیر که ما فقط خواهش میکنم که برادر خواهش امیر کمک کنین، نه که اگه خیلی کیچ خیلی قبول میکنه مثال توکلش به خدا. بسیاری دیگه خیلی میفهمن. حبیب الله پیش بهادوره نه بهادور در گرمانیا ما در ترکیه. بهادور گرمانیا ده ما ترکیه دایم برای برای قومتش میکنه کنش نکدیم میکنه برای دنیای خودش میکنه. ما هیچ کس مجبورم نمیکنم که خیر که اکپروس الله ما را سبب میکنه که مبرم امو آدم نبوشه امو آدم خیر میکدگی یک جا میدونه در جای تاجیکستان کی کم بقدر نومرای کارتش چنده چی پرابلم داره ندونه. مثال ما سبب میشیم که امو را میریم نوار میکنیم کارتش هم میمونیم. مثال ما کارتای خود من هم میمونم که کارتای خودی نیوزمند هم میمونم میگم که اینا برادران همه خیلی پرابلم داره این همه خیلی وضعیت ده این رقماش این کارتش یوردم کنین. یوگیتا یوگیتا میبینی برات نه برات جان ما خیلی دیگه شهر داریم و هم اکتیورا همشون 90% در استانبول های انقره و طرفو در کمن همش استانبول دارن. همین چی کنوی که میکنن پشتی 90%ش در همین استانبول های. شکر کرست رو نه راستی گب نشناختن خدا جانه ای بچه همون اکران این همون تلیفون تا دو بار همی خیلی بزده نمی دو بار هم تایی بزده اکران تا بچه همون دو بار بزده اکران تا اکرانت نمیشکنه میدونی که ما پایچی حالا همه کی من میدونم پیروستی بونم من میدونم خود در چی حالتی نه که با فکری مردم هم میکنی خیلی انشالله که خداوند گفتی گپا کی همه شدیده است همه میدونم. خب که فرید گمرش خود در لوبوی برمی اکل لوبوی برمی اکل فرید در لوبوی برمی خود در زلیون سویتافور لوبوی برمی میتونی افیر بدروی لوبوی خیلی میتونی برای خوکنی چه خیلی که معقول تا یکه یکی خیلی لایگمونی هم مجبور نیست اگر توپگر از زوره کنم آدم نمیموندگیش نمیمونه اکبر
حبیب الله حسرت جون. سلام دادر جان، من ترا گم کرده بودم. سازی دادر جان بهت انسان خوبم. علیکم سلام اپا، خدا را شکر الحمدلله همه خوب. گرم زنده باشی، رحمت کلام همسین فی امیدم بچه مالیم. حبیب الله زنده باشی دادر. خطی اومدی چه علاقه داشتی؟ سیویاز دمی بروی ما دینا خطیش ویدیووی زف گب زدم نریه دبت خطیش خیلی گب زدم. انشالله خدا نصیبت کنه حج رفتن. اکیر هر یک بگیم بنده مسلمون انا چی میگن ارزو میکنه اوجا رفتن او خیلی خدا هممون نصیب کنه. خدا اکه برین با ارزوتون برسین. همی هر یک انسان همی فردی مسلمان ارزو میکنه که پیش مردن اکه مردن حقه. پیش مردن همونجا بریم خونه خدا زیارت. کروچی اگر خطا نکنم حبیب اللهی ازبک جوشید. حبیب الله بچه اکای کیه معلمی سیفلو و فیلم ملو سیفلو اگر خطا نکنم. حبیب الله خودت بچه کی نیستی؟ اکای کیه کو ملو سیفلو ما نتونستم چی را نفهمیدم اپا. چی را نتونستی نفهمیدم اپا. حبیب الله کو جواب تی توری شناختمت. امید مایده های اگه کیه ما چند خشبه فیل نکنه افیرکنی یگون قینی نداره سالدت میگوینی. حبیب الله کو جواب تی بچه کی تی اما ما گفتم بچه اکای که اکو ملو سیفلو کی اکای فرید گفت کی نه اون نیسته. هی الله. السلام علیکم برد. کجای تاجیکستانی؟ علیکم السلام برد جان. اکه خیلی که تاجیکستان اکه الحمدلله همه جاش برای وطن اینه که زادگاه هم نایه همدانی مسکوسکی رایون نامی پیشینش. سلام علیکم سوزی خوبی. علیکم سلام الحمدلله الحمدلله سوز خود سوزی سفر خون برد سلامتی ها خوبه. میگه که اپایوسی ابونو امی پایانی وقتی یوتیوب میدروی پایان در پیلوسه که همونجا در میجقی بعد از به ویدیو میبرویا نمیچینم چه همی خیلی میبرویا افیر ایستنش کردن میگیری افیر میبرویا انا همونجا بعد افیر هم میجقی پیوست میشه یگون قینی نداره اپا. اسکندر نام دارم نامی دادم های این دودار کدیم یکی اسکندر نام داشته. خب مخیصان فراموش کرده دیستن چی مرا هم ممکن اوجه چند خشید افی نکده این هم اشایو برو ورده هم شکرانه خداوند سوزم خوبم. خدا همه وقت سوز باشه سفر خون برد خداوند نگهبانت باشه. انا
салом алейкум бобуҷон, брат шонури наҷотов муҳиддин. Алейкум салом братҷон, алҳамдулиллоҳ хуб. шумо сӯзен хубен, чӣ ҳол дорен? хаяки хеле братҳо ки медонем ки да ҳами именно ютуб да тикток инстаграм ёш ба хайра ютуб да ҳами обуначира ҷамъ кардан чӣ қадар қинай бародаро. не ки алҳамдулиллоҳ уже ана 22300 нафар шидем иншааллоҳ. ана далши бо ҳаётай пешай то ҳаму худованд кае ки ҷонмона бигира. иншоаллоҳ кӯшиш мекунем хизмати халқ бошем, бо ягон хубие дастмон меомадагира бо дар ҳаққи мардум бикунем иншоаллоҳ. хоб раматилла ангари бачаи амаким буд. бачаи маълими ҳабиб нести то? чӣ додарим чхелай умедҷона мегӯ умедҷон созай худора шукр майда майда хизмати ватана пеш бурдистай. эфир накардам охи ҳеҷ вақт ҳичи намекунам апа бидуроин эфир агар нафаҳмен апа ватсапи ма дар насиб боша занг биза ма эфир даромадана через ватсап ман нишонат метиҳам чӣ хели ана эфира сар метиҳи ма ҳамаша мефаҳмонам бо додари асадулло ҳай ба фикрам аммо ҳай ба фикри ман саломатӣ хубай падару модар сӯзанд алҳамдулиллоҳ сафархон брат ҳама сӯзай худат пурсем хунагиё хубай. салом алейкум салом брат фаҳмон ино шогирдон будам значит амуай ина устод фарида додагиай шинохтам. ман ба худо қасам я ниятам дар рафт ки ҳаму додарай гуфтам ҳабибулло нависондагӣ бо гуфтам ӯ нестай ба фикрам ҳабибуллои ҳабибай ку бачаи акае ки бо ӯ дар фикрам рафт. ана ҳозир москва даи бародар мара мегӯй ма дар москва нестам брат. кия алайёр не братҷон ма туркия даем гап нест додар зинда боши апа додарат 100% созай апаҷон ойлик чӣ хеле туркияда земля америка ойлик дем момент ма 7700 сум қариб бигӯям 8000 мегирам як мода ҷои хоб хурда хӯрок ҳамаша ҳисоби худшонай кӯдам 5 нафари дига ҳаму экрантана та ду бор тез тез биза инами хел экрани телефонта ду бор биза ойликош карочи ин ҳами хел қариб 8000 сомон мегирам. хулас ки ана соат 7 карочи бо иншааллоҳ ки баъди соли нав 10000 сомон мешава маош. хоб майли хейр додарҷон бо миём иншоаллоҳ гап нест апа худо нигаҳбонат ака бобуҷон тинҷи наҷотов мешава худора шукр худат сӯзи хуби бобоши апаи устияра худат мешиноси кия блогера карочи акаи фарида ои апа ана бигем ки ҳами хел блогерира пеш мебарад чанд сол шид бигем апа худашам инвалидай набоша дигарорам ёрдам мекунад мисол мерава навор мекунад маблағ ҷамъ мекунад меташон мисол дастгиришон мекунам ма ӯ дафар туркияда будам япара тамошо мекам бигем қатиш ҳами хел связ даем япа қати хоб зур кун ма 4 сол россияда будам амрико омадам через европа виза нормальный будай беҳтаринай братҷон беҳтаринай виза қати рафтӣ чанд ҳазор расход карди чӣ хелӣ карди
اوزی چی کار میکنی؟ استاد فرید جوی رسیده دایی اکا شناختی یا نه؟ نه که راستی گب نشناختم در سلام علیکم اما کی دا مگزین خوبای ویدیو هایم را ویدیو کنن مردم یاردم کنن اوزی دایفی تاپاویچ کنن با خدا براجا اولش علیکم سلام. ما روز شب بگم افیر ده دباوید کدن با خدا قسم نمیتونم روز شب بگم همی گپ راستش نمیتونم نمیفهمم افیر ده دباوید کدن یکمش انا دیمش کی کدوم اپا مگزین بدگی اپای کی را گفته سیام چی نام داشتم اپای سعودت هم میگویا در ترکیه کدوم زبان قطعی گپ میزنی به زبان ترکی هوش ای الله شکرانت اوکی بابا جان من محیدینی شورابادی هم خدمتت نو دا بدیم کو اوکی بگی جان شما قطعی ما شناختم از محیدین و خدا تیلو بچه بدی ما شناختم از برات اگر خطا نکنم تولد 98 بود ما شناختم از محیدین سلامتی ها خوبه خانگی ها کار برو همه خوبه یه وقت اگر خطا نکنم واتساپ قطعی علاقه دا بدیم واتساپ یا ایمو دا چیزی دا سیویاز دا بدیم اگر خطا نکنم فهمو محیدین شناختم از شروع بود ویزا قطعی ها برا جان ویزا تیار میکنی ویزا قطعی میوی این ما ویزا قطعی اومدم او دفعه اومدم دا ویزا نبود به ویزا اومدم این دفعه که ویزا قطعی شدگه مسکو رفتیم 2 ماه استودیم با تاجیکستان رفتیم با تاجیکستان اینجا اومیم ولی اینجا با پولش هم بپریم ای پولش گرمانیا فرانسه بعد انگلیه هم تاری تا میخریم بهترین همین خیلی یک چرخ میزنیم گردی دنیا کدمش که بعد صاحب خونه و درم کنه گلانی تنم سیاد باشه خونه و در یا شامش به خدا قسم دروغه خونه و در قصر داشته باشی تن سیاد نداشته باشی چی در کره و همین تنم سیاد باشه دیگهش با خیره انشالله نامروی واتساپم برادجان چی ده خیلی خدا هم ایوه خونگی و ساز باشه برد امی کانال یوتیوبم دامه دروی کو کانال یوتیوب دامه دروی پایونی بابو جان میدیاره نگه کنم اونجا ده هسته یا بار میجی اونجا واتساپم میبرویا هم بابو جان میدیا انگلیسی خیلی نویسنگه پایونی هم سیلکه واتساپ ما هسته بون همون جایی که بابو جان میدیا کگیه ده تصورت کتا موندگه همون جایی نومروی واتساپ هم نویسنگه انا ایجا ده سیلکه واتساپ موندگه پریام ادرین واتساپ میدرویا به خدا میدین بچه زور ده والله قسم اینا چند قشی دستوی از نیستیم یعنی همش یک دور بود میدین براد همش یک دور بود اینا گذشت رفت مرا مثال هم کورسام هم خدمتام همکارایی که کار میکن دیگه جوده خدا را شکر همش مرا تماشا میکنه همه فروده 21 نفر 21 تا لایک
کپوستا را یاد داری؟ اوه همش باید من توبه لبلبوی سرخه کپوست با چی بود؟ شلغم ترب لبای چیزا زمستون بود گشنه میموندیم بعد اوجف خانه میبردن ستروی کده همه را بعد همین خیلی رست شد میگرفتیم که قفوی ستروی دا بیستیم بعد میرفتیم همین جای بوشلت مونده لبلبوی سرخ پر میکیم کپوست پر میکیم کزرمه دا میرفتیم بعد جدول بود که جدول اوهانی بعد تقسیم میکده میخورده هم صبح سرخ میشید توبه توبه یه دور بده بنام یا الله من ترکیه رفتنیم خدا قوت تبره جان او همش باید مایه بخدو یک دور بده شونکه بده جه نون بده که زیوتی میکرد اگه هیچ وقت زیوتی نمیکرد یکی اگون جولوک میزه اگون نون پون همونجا تای سر دبجو میکرد تو باید مرده ما هم تو رفتیم برای چی؟ نیه که برد انا جورخانو علایور میگه که برد کروچی ویزا قطعی جمعی تو ای روسیه اومده نمیتونی من در مسکو بودم ای مسکو تاجیکستان رفتم ای تاجیکستان اومدم پیش وقت به ویزا بود تو میتونستی ای روسیه ای لوبوی جو پریاما بیوی نه که وقتی که ویزاش کردن تو باید ویزا را برای دوشنبه پسالس و ترکیه مراجعت میکنی اینجا آدرس داد میتن تو میره اینجا میدوند اونجا داودای بسیار دوره من یه نمبر دارم انا یک اکای اما ای مرا توغری کرد به داودا و کارت بین یک هفته دن تا ویزا را در دست که فرید اوسنی بد نریم اکه اوسنی بد پرابلم آیا خیلی خدا را شکر که با همه چیزی بود مثال قیم بود خیلی بود الحمدلله گذشت رفت 2016 نبین که چند سال شد اما گرجن روسیه اگر نیت به ویزا آزاد میوی برد روسیه قطعی با فکر ما ویزا نداره هم روسیه گرجدن روسیه باشی آزاد میتونی بیایی برای که روسیه ویزا نداره با ترکیه خدمنا نداشتیم ویزا بعد همین گپ چپ که تاجیکی شیده بود در همون روسیه بعد بسیار دولت هایی که تاجیکستان به ویزا بود ویزا کدک انا از باشه خدمنا ویزا کدن روسیه شهروند اونجا باشه همون مسکو میپری میای روس همی استانبول ویزای ما 90 روزه کروچی ویزای توریستی نه که 3 ماه گرفتگیم 3 سال کروچی مثل ویزا چند سال کروچی نگه که حق خدمتش مثال نمیدونم 1000 سو میشه و خیر است چو تخشرو میگیری مثال انا یک $700 بگیم بپره تا امورا در یک ماه ایجا کار میکنی 7000 از خود میکنی امورا تا در یک ماه ایجا کار میکنی سوم یک ماه معاش همجتا نه که بوین یکم ینور اگر که بو معاشو بلند شوه تا یک مدانه در چند کارش میکنی کروچی خیلی نمیگذاری یک مدت سومی قرضو تا مثال اگر قرض کنی امورا از خود تا بگیم تا یک مدت اوجه پلش همه بروری کار میکنی
проблема нест. ӯ акара ҳами 1000 сум зиёдтаре намедонам, ака намедонам чанд сум мегира. хай ака ӯ ака ки ҳаста, ака ама камтар гирифтак. нате ҳамаша қонунӣ ҷо ба ҷо мекуна. ана бигем ҳами 100% корта буд мекуна, визара мерай мегирӣ. байни як ҳафтада визата дар дастат мегирӣ, билета мегирӣ, мепарӣ меоӣ. Не ки як чиза бугум ки ози мошеннико бисёр ҳеҷ вақт бовар накунед. ягон кас мега ина ҷои хоб хурда хӯрок ҳамаи чӣ ҳаст. ина биё маданаи қасумроӣ ки бипар биё намечко ки ҳеҷ каса бовар накунед. то натаи шиноси наздик набоша, ҳар каса бовар кардан наёем. пеша ки бугум бародаро, аввал ҷои хов, дуюм ҷои кор аниқ кунен, баъд биёен кор кунем, ки пага баъд нашава ки нимира монем. эй аллоҳ, виза қонун бигирем, ба фикрам агар хато накунам 3 сола амтария. то инҷара забон қати проблема мешавад. аки хеле ки ман нав омаданам да ман даже салом алейк шуна намедонистам. ин ози ман худам тоқа як тоҷик маем наминҷа байни 300 та турк да як заводи калон як та тоҷик маем. ман нав омаданам да даже салом алейк шуна намедонистам. қатим гап мезанам, ман ҳеҷ ягон ҳарф шуна намедонистам. не ки алҳамдулиллоҳ майда майда ёд гирифтем, ёдиш мегирӣ, проблема нест. зарплаташ лират мета, чун метан лират метан, то мерай ана чиёда валютода мерай чӣ мекунӣ, доллар мекунӣ, доллара меои банк Тоҷикистон рӯй мекунӣ, баъд ай Тоҷикистон доллар неваш сомонид метан. ман ҳамтари рӯй мекунам. ҳозир ки виза голд карта кардиам, ки карта дар тамоми рӯи дунё кор мекунад. дута ба ному фамилия мӯи кардиам, якташ озир ҳамиҷа қатимай, якташ дар хона мондагиам. ҳамиҷа мерам, ойлик ман ҳами 30,000 рубл лира мисол мета, мерам банкоматда, карта дига назаниам, проблема нест, не ки барои мабудо қатимай. мисол ҳами картара яки дига картаи корхоная завод мунай, нига кина картара мисол мезани аппаратда, сумта мепартои да картат мегузара, приложениша дар телефонам дорам, IBT24 амтари карта IBT24 дар тамоми дунё кор мекунад. банки байналмилалӣ ки ия Америкаи дар ҳамаи ҷо кор мекунад, ҳамаи давлатҳо доранд ира. мисол сума мепартам, ай приложение медорам, дар картаи дигарин переводиш мекунам, хонагиҳо мераванд, ай район мегиранаш, ай любой районда ози ҳастай IBT24 дар любой район ҳастай, банки байналмилалӣ. ҳозир осон шидаги, ай банк да мерафтам, очирата мебинӣ, ба худо 2 соат ждат мекунӣ, баъзан вақт 2 соат ждат мекунӣ, медурмай мегӯфт ки фақат дохили Туркия сум переводка мешавад, беруни Туркия наметавонӣ, системам кор накардистай. дуруға 2 соат вақта сарф мекард. сум рӯй кунӣ камтар проблема буд. ҳозир худоро шукр, ҳами квартирам корам ҳал мешавад. метавонам ҳамун сума ҳамун раисмона мегӯм ки картаи ма да переводиш кар. картаам да ойлик ма перевод мекунам, ҳамҷа рост переводиш мекунам, дар байни 10 минут мераванд мегиранаш. ҳозир осон шидаги, дига соат ждат намекунем, як рӯзаи сар то бегаира бира барои ойлик ждат ки бишӣ. бамарам корда тоғрӣ мекунӣ. нига ки браҷон, ма дар момент маки хидма файрод карданиям ба як бародари дигара, даже амвора натонистестам, барое ки ҷои кормона гуфтам барои коргар, гуфт ки ҳозираш дар туркҳои худшон оместанд, ба нони худо нагирифтестанд, коргар беҳад бисёрай. аки ман омадам, ёда коргарам дар кор набуд, не ки агар коргарам дар коршон набоша, мара худшон файрод кардиям, мара любое время мегиранд, барое ки ҷа ма кор кардиям, мара медонанд, худшон мара даъват карданд, биё бо корта давом бите. мақсад ҳамун маош ки туркон мегиранд, маоши ки ҳамин туркон мегиранд, мо ҳамун маоша метавонем, ту биё кор кар. ин алҳамдулиллоҳ кор кардастем, як ҳафта телефонам беҳад часпидест, памят чикар шуда. салом алейкум, алейкум салом, брат. Туркияда хеле завод чӣ меброра.
заводе ки ами ришта истеҳсол мекунад, завод текстил, короче, фабрикаи калонай ришта истеҳсол мекунад. این رشته را با دیگه فابریکه میبره، ماتریال داده من نشوندم. اینا اینمی رشته های ما را میبرن، اینمی خیلی ماتریال رو تیار میکنن. اینمی از ماتریال هیچ دوختگی نیست. اینمی خیلی ماتریال تیار میکنن. فهمیدی؟ اینمی خیلی ماتریال تیار میکنن. انا با ایورا ای تو قصرخ نی تمامی سویتش از سرخ بیرنگ سرنگ کبود زرد سیاه سفید چی نمود رنگی بگوی. اول وقتی استحصال میکنه پخته سفیده کو اول استحصال میکنه همه متریالشون سفیده. این همین رشته را ما استحصال میکنیم دیگه فابریکه میبره، نمی خیلی متریالی سفید تیار میکنه، بعد با دیگه فابریکه میبره همی را تمامی نمودی رنگش میزنه. با دیگه تکستیل سپارتیفکا اینه خیلی فرما میبرورن، بعد نتیه رسمشون میزنن اپارات قطعی خیلی دلشه با او میکنه. ما فقط رشته امو را استحصال میکنیم، رشته امو را ما استحصال میکنیم، دیگه فابریکه ما خریده میبره این خیلی متریال تیار میکنه. با دیگه فابریکه او میخره میبره رنگش میزنه، با دیگه تکستیلو میخرن میبرن ایمو متریال لباس تیار میکنن. بعد بیزنسمن ها میان ایمو تاچکو ارزان لباس هم میخرن میبرن. این همی خیلی برادر ما فیرمای همی کلون جانسان میگم، فیرمای کلون داریم همه ترکای و این همون ترکا داریم. یا توجیک مای میسال خیلی پیش هم کار کدگی میجده خیلی رشکینه با فیراد منکدن با اومدیم با مایده جمیده سیم مواش منا خوب کدن انشاءالله که جمیده سیم با ای پیرس ترزیمون ولی هم دو نفر برای هم با گفتم انشاءالله گفت خیلی در کارشید هاید میگیم короче озираш да қариб 8000 сомон мегирам. ҷои ховма хичон додагиан амҷа як хона хирокам да айсоби хичона се вақт бигем гишнанам ҳамаи вақт шикам сер ҷои хов хирда хирок хонаи гармак ина иҷа чӣ меган радиатор меганам кор кадесай хона гармаки хишро алҳамдулиллоҳ ҳама хубай. духтаро ҳама кор мекунад, занако кампиран ай бочаи ма утида калунан кор мекунад, аятаи ма вахида да калунай кор мекунад, мардакои калун, занакои калун, духтаракои ёш, бачаҳои ёш ҳамаш ҳастан кор мекунад. қатимон духтари ёшам аст, бачаи ёшам кор мекунанд. ва гап нест брат, зинда бошӣ. خلاص که این انتری برادرها انا کروچ اینجا سویت چی با میکشن؟ اینجا سویت هست، پرابلم نیست. شب روز 24 ساعت کروگلاسوچنی سویت گریونای من رادیاتر ما هیچ وقت نمیکشم. پلی سویت، پلی او، پلی موسر، پلی هیچ نمیتونم، پلی یگان چیز نمیتونم. لبای времени همی شب روز با خدا قسم رادیاترم گریونای شب روز. هم قیکی رفتنده چراغ ما سویت ما میکشم، در قلف میکنم میرم کار. میام اینجا رادیاترم کار که ایسای خونه گرم مکک نکی بیرن روز شبون کم تا خنه کرد درم میگروی خونه گرم مکک رادیاترم ما نمیکشم. بگی جان شونه داره و نداره یا که نه مویدیم برد بگی جان اما چند برو هم مسکوز که دیدم رایان دا چند برو دیدمش انا امی یک چند ماه پیش
یک تا تاغش گذشته شده بود. بعد همون دیدمش دیگه به همون ندیدمش راستی گپ. اسلم شو را میشناختی ها؟ اسلم خیلی خدا قوت بتم. در کسب و کارت برات از آن نماز و گپ زنده باشی برات. یک تا بختیاری نمازلی بود به یاد داری امورا و فکرم از جای شما بود. بختیاری نمازلی بود امورا یاد داری؟ بختیاری نمازلی بود چه خیلی نام داشته که هم بچه زور بود و فکرم از همون شروع بود شما بود. به حد بچه خوب بود و هم به خدا. فته نوربانو را سلام گرم نیست برات بینمش سلام میگم از هم نماز و گرم نیست. خدا نگهبانت باشه برات جان. همه وقت انشالله افید عبدالله با هم صحبت میشیم. سلام روشن. اما اسلام خونه یکی میدیدم همسایه قشلاق قیده ما وقتی رایانمون بیایم به قشلاق همو رایان مییم. تا همون کی را شناختی؟ بختیاری نمازلی را شناختی؟ با فیلم همون شروبات بود گنده بچه زور بود. بختیاری نمازلی بود همتری نام داشت با فکرم اگر خطا نکنم. همون سقرچه را چه خیلی نامی رو شبیه گنده قطعی شوخی میکردم. خیلی بچه چی بود فکرش خیلی بود. فکرش خیلی بود که بخدا نکی تیلو بچه بود بخدا یک شوخی گپای شوخی بسیار میزد. همه وقت گپ میزد فکر میکرد دهنش در ناس داره. بچه شوخ بود چقچقی بود. یا تا دیگه چی بود کو یا تا یوانی بود کو مایدهک بود یک بچه مایدهک لیلی پوتک بود کو او را به یاد داری؟ استانبول دای نه براد ما استانبول دورم 160 کیلومتر قریب دورم. ما دیگه طرف شدیم. میدیم براد کجا شدی؟ اوه دا یک روتا بدیم امی که قطی نمازلی بختیار نمازلی قطی دا یک روتا بدیم او هم دا همونجا قطیمون بود. بعد اوجا که ما را پنجکین بردن او را دیگه نمیدونم غنچی بردن او را کجا بردن همه پراکنده شد که مرا قطی بیگی جان اسلام یا همه طرف چی زدن همه خلاص که پراکنده شد به دایمو 22. گرم است که شناختم گرم نیست انشالله که نه که واتساپ تا خروج یا بسیار ادامه واتساپم ده یافتن کم تا قینه اکا امورا خود دیگون چی بنویسون برای که یافتنش کم تا پرابلم واتساپ یک ساعت میکوشی وجا قریب 500 نفر یک ساعت میکومش قریب 500 نفر وجا در گفتنش قینه.
брат, ма коркунӣ намерам, просто тамошо мерам. Мегӯм ҳамин шинос бо хубай. Иҷа ҷои гумшавӣ надора. Ҳами тарафи капи ҳами аксара яъни капи ҳама тоҷика. Иҷа биёй гум намеша ҳеҷ вақт. ҳами аэропорта ки омадӣ мегӯй мара отогар бар. Отогарда меорад аксарай мегӯй. Аксарай мебарад ҳолни тоҷикай. Чи ошхонаи чи магазине ҳама тоҷикай. Паригмаи хелмераи ҳама тоҷикай. ранги ҳами чи ҳастае кус номаш чӣ буд? Садовод. Садовода чи хел фоизиш тоҷикай. ҳами аксараи ҳам ҳамаш тоҷикан. мере лӯбойча мегӯй ака хай ҳами хел тамошо магем рада мондагиам. ҳеҷ вақтра дар кӯча намемонанд. Муҳиддин брат шоев Бахтиёрро медонам. як тай дига Бахтиёри Намозалӣ буд. як та Бахтиёри Намозалӣ. ягон фабрика дар ҷои кор нест. аки хела ака ки ана кори ҷа фабрика нами қадами загида ба худо қасам оли ягон рӯз ман ҳамаша навор мекунам мепартом оли беҳади бад ба худо акаи Файзалӣ кор намтай беҳад заводу фабрика бисёрай. не ки гап дар ие ки бисёри ҳами точкое ки кор мегӯй меган забона медонӣ кимлик дорӣ. инам хелиё мепурсанд. ана ин заводе ки ман кор мекунам мара мешиносанд ки забоншона медонам. бе документ мада проблема нест. бе документ мара любой хел файрод мекунад. ягон документ надорам қабуло мекунам. иҷа аксарияти корхона мегӯяд кимликта биёр нишонте баъд кор кар. инам тари чия не ки алҳамдулилло мара мешиносанд кор кардагиам. мисол ман ҳуҷҷат намепурсам бе ҳуҷҷат қабуло мекунанд. ҳамин забоншона ки қачон гап мезанам медонанд. ана бодо ҳавош чӣ хела бодо ҳавош нормали ранги ҳам тоҷикистон ҳам 4 фасл дора. тоҷикистон чӣ хеле ҳамин ҷа мамнун. ҳар даш як фасл як намуд ҳаво. кимлик дар Россия чӣ хеле патент меган. кимликаш ҳам патент. ин ҳами вақте ман мерам корда 8 соати корӣ дорам. памя телефон пур шида беҳади ба телефонам часпидест. ман ҳар вақти корда мерам ин карта дорам. карта ҳар вақти корда мерай ин қадар як аппарат ҳастай мезани ҳамира уже минут рафтан мегира. мисол 12 шав мезанамаш минут уже сар меша ному фамилияи худам да. баъд соати 8 саҳар кор боманда баъди 8 соат бо соати 8:00 як бор дига бо мезаниш уже маҳкам мешавад. карочи ҳамун 8 соат ҳами хел як моҳ ҳисоб мекунам. бигем қариб 8000 сомон мегирӣ. салому алайкум. зинда боши брат. Муҳиддин нашинохтумаш ака мо ҳамҷасти шурободӣ будем ку ман худма московский гирифта будам. бани 8 московский дида будам ку ҳама каса будем. медонам брат медонам қати мо будӣ бигем круги мо да будӣ уҷа ҳар ка ба бигем ҳамшаҳриёи худаш ҳами кадом район буд группаҳои хучун қати кони бодомиё отдельно буданд. московский гино 7-8 нафар отдельно ёш отдельно фархор отдельно наву ҳасан ҳусейно буданд.
ҳар район қатъи группҳои хучун будан ку шумо сета будем чорта чандта шурободӣ будем. ҳар район ба худаш кругои худаш қатъи буд. мо Москвскиги 7-8 чандта будем ки хотирам буромад бисёр будем. агар вақт ёфтӣ шаҳранавор бугӣ павто тамошо кунем. насиб иншоалло дар фикрам ҳастай. хоб милисаҳо ғам наметан. Не ҳеҷ кас кор наметан. ҳеҷ Россия нест. иҷа Москва нестай ки сира саго будаван биан. иҷа ихел нест. ҳеҷ ка кор надора дар куҷо. Туркияда. шумо бародар. Не и ба филм ки ма дар бораи гуфтам ҳар район қатъи одамо қатъи райониҳои хучун гӯш медиҳанд. И бародар ба фикрам амро мега дар куҷо даври хизмат да будем 2016 амро нақл дорам. и ҳам хизматам да и бародар да. хоб ёфти шаҳранавор баъд медонам. салом алейкум умарҷон. алейкум салом брат. очилов салом ташкендан. алейкум салом братҷон. алейкум салом. қалайсиз? гап не зинда бошӣ ҳасанҷон. зинда бошӣ брат. худо нигаҳбонат. гап нестай меюдим брат. иншоалло ки бо алоқа даем. хайрна гуфтам ватсап ма бидро аюҷачки. иншоалло ки бо связ даем. иншоалло пага выходной ба хости аллоҳ пага одихем. иҷа дар рӯза якшанбе одих метаҳам. телефоном слишком бадам то минут ба секунд часпидеста. бля памят чӣ пир шидагия. бисёри чизоро удалит кардам дар кору. хоб брат муҳиддин зинда бошӣ. иншоалло ки бо связ даем. хоб бародарҷоно 11 нафари дига мондем. аллоҳ ҳаматан нигаҳбон бошад. дар паноҳи аллоҳ. читинам пеш монда. инаҷа дарвозаи завод мунай рӯ парӯш дарвозаи масҷиди калонай. хоб братҷоно худованд ҳамата нигаҳбон бошад. то эфири дигар хонаободу сарбаланд бошем. паноҳтон ба худо братҷоно.